Dostlar selam. Endi biz sizning bilan men sizning bilan siz menim bilan 2 yilga yaqin tanish. Bugun men sizga artistning bir kunin ko'rsatirga bo'ldim. Nishlim, qo'ya baram, nishlab yurim. O'yinda atna sayin turlicha bo'la. Shunga qaramasdan da endi bir kunin sizga ko'rsatirga bo'ldim. Bugungi kunda irtuk biz o'g'lim bilan istama darslarga ketdik. Biz o'qiganda men qolsa jingliroq edi. Aning darslari da, o'quvlari da shol ishlarin bergan ishlarida yani sizde işlenen turgan ishlar edi. Hozirgi bolalarga og'irroq deb o'ylayman. Ular endi bizdan oldinroq shu 6-klassga kirib barsalar da, o'g'lim 6-klassda o'qiy. 6-klassda o'qisa da darslari, predmetlari deb aytganda 8-7 klass nelari. O'g'lim проснулся? Albert, sen maktabdan endi o'qish eding so'ng o'zing. Mashinada malay o'tirib edi. Shunday ustini aytib bo'lmay, biz bitta bolalarga har vaqtda aytamiz. Yaxshi o'qidik. Qizil medalga bitirdik deb. Malay tatarchani bekini bitirmayashdan, shunga ko'ra men senga sir aytib. Aytdim endi. Ana anlagansыңдар. Давай. 2 часа? Ладно. Удачи. Hozir biz qo'ya beramiz. Bu endi orqasına birgina topqir ishana turganish. Lek yushiroq edi. Hozir biz sening bilan ajlab bir yerda qahva ichib olamiz. Bu ideya menga o'xshay. Menga da. Abızava bikte qayan bitu Sanlı ışkınında yalkınlı Dikili güngel Didi bilan bik ko'p bolashaq bilan tigi beyli yorma. Ovulda davaniga bo'lg'ashdan ertan tigi turuga davani qavartmalar, ipilar salib qo'yaydi. Endi piroglar pishiraydi. Qoboq bilan digi. Sizdir migene Hilkenem bulsin Jile davullardan Ötken şağımda Kechagi kun turunda aytib ketasi kelam. Kecha do'stim Davlanga kirib chiqqan edim. Endi jirlar yozdirib oldik. Bulgan biz ungan gayretli kişimiz Yaxşılık işlerge biz indi kurkabız Dünyanı taratıp aklığı Shuni aytib ketasim kelgandi. Titsega Aha. распеваться. Odatdagicha kun sayin tovushni oshirish uchun jirlar oldindan elementar bunday raspevkalar kerak. Senga bu ish o'xshaymi? Ozgina chetdan qaraganda durak shekilliroqdir endi u. No, ansiz birinchi kitob bo'lmaydi. Ömürler şaban, tuzanlar kalam Yazmış yımgağın, yıllar tisüte Gözleri kilem, kışları üte Repetitsiyalarga yerga yaratasыңmы? Turlicha. Aha. Bizda endi o'tiga birer kontsert, solyanka ishi neler bo'lsa, chek deb atalaydi. Cheklarga eribіз.
Келесі атнада Озайшақ концертыңа борчыласыңмы? Bir şullar var, ezile elbette. Ol indi nişik dep eytim. Ayırım konsertlarda katnaşkanda bir iki jırlaw ol жеңілірек сольный концертіңа қарағанда енді. Мұнда менің жырланасы жырлар 25 жыр болашақ. Әлі аңа үстеп 2 күн. Менің үшін ол имтихан шекілі. Тәнгі қиялларының бірсін шынға ашарған едім. Гармон алам деп келген едім. Күнлерден бір күнні достым Айнұр Мұратовқа шалтыратам айтам деп. Аны енді сен генә болуша алырсың. Бірер гармон миңа сайдык әле деп. Бұл гармонны 26 августта алған едім мен нәк өзімнің туған күніме. Әйе, бір тарттырып ал енді. Строго не судите. Әйелі сені қатыр етсің, тән өпейкен клипларын нешігірек түшірелер еді. Бұрылады. Әйе. Ракурсқа қатауалады. Аха. Наркум Айдар Абылбегишевлар, Хамы Шакировлар барысы да клип деген сөз ол барлық жырлар табиғат нейінде матурлығында түшірілейді. Шуан тұра бізде енді бүгін сенің білен ілеккен илеріне еске алып, бізде шул табиғат матурлықларында клип түшіріп береміз. Бәлки бірер концертымда аранжировкаға попури ясаттырып гармон белән дә чыгармын. Барлык җитешүләремне, уйнауларымны һәр вакытта мин сезгә күрсәтеп барырмын, Алла бирсә. Күз җитте, димәк инде концертлар сезонында башланды, ачылды. Шуларның берсенә инде бүген Уникс концертлар залында узачак. Солянкага мин дә катнашачакмын. Әлегә репетицияга шул саундчекка. Айдар абы, нинди артист, һәр вакытта репетицияга килә торган. За такой степени ответственный кеше. Молодец, Тайнти. Әйдә, шәй ішіп аламызмы? Әйдә. Шәй ішірге боламыз? Студент чаттары ескәтші. Уникста бірер концерт болса, студенческая весна, неме, мұнда келіп аш едік, там нейттіріп. Пицца бар, сосиски в тесте, кофе 3 в 1. Қазір да ашибыз біз аны. Мұнда өзіне көре бір ностальгия кейтші. А сен қазір ашамайсың, что ли? Нет, қазір ашамадың, что ли сен? Сен тегде қара. Концертламай дәрі? Алла бір салат. 24-те, 25-е Уникаста. Билеттар уже почти қалмаған, так что давайте келегіз поддержите Альберттің матур жырларын. Тыңдағыз рахаттан. Давай келегіз күтті. 15:00:10. Ага, все, ладно. Нет, ничего. Раз, вот, алло.
Как раз сол студент чоклары дейін ол 2000 Sanıp çıkaldım yine 4. yıllar iken. 2003'ler 4'ler şul direyinde. Şol direk. Şol. Mümkün kurası. Seni yoğalttım. Kilegez? Yok. Muhtakom sinisli. Yok 24-25'i bulabit. Mine ikinci atmaları. Ben bir konsertinde kalmıyor korkma. Bir hatta kun sayın bismillah kabuk sindikim telefondan. Rahmet. Özüne rahmet eylesin. Gidik şapman prema seni görgenim aşamam kadar. Ey babam şurasın beni. Üstüne. У тебя, короче, ВКонтакте не та версия, которую ты уже подал. Başılasın mı? Еще там персонажи çıksan da Бет Валиулин шығарға әзір шоңғы. Алқышлап, өзін қаршы алайық. Gözlerinde sıyıp padaştım Aşık nazlanılıp sataştım Gözlerinde sıyıp kürdüm yazlar Vicdanını saplattırım patlamazlar Kürdüm kidir ulanışı Rahmet sinanlarına ulanışı Dostlar, mana shulay kun ikkida ketdi. Kun sayin jirshi qishning qanday kunlari bo'lmay, ishlarga da to'g'ri keladi. Bugun shulayroq bo'ldi. Endi aytganimcha o'zimning konsertlarimga sanoqli kunlar qolib boradi. 24, 25 sentyabrda men sizni kutib qolaman. Unix konsertlar zalida keling. Men sizni kutaman.